Beldur Barik de mi taller, o sea, lo he hecho como una frase que es captura y crea Beldur Barik, y que sería, pues al final, la relación que tenemos con los teléfonos móviles o que las jóvenes que tienen con los teléfonos, que cambie un poco también y que vean que un teléfono móvil es una herramienta en un momento dado de producción política y también artística. Para mí la autodefensa feminista es una actitud de empoderamiento brutal para las chicas, en las que salen súper fuertes y en las que salen sobre todo con una unión de sororidad feminista que es súper importante y súper básica al final para la lucha de las mujeres, ¿no? Para la lucha feminista. Lo que se trata es de contarles un poquito por encima cuál es la historia del rap tal y como nos la cuentan, y de ahí darnos cuenta, ¿no? Un poco abrir esa mirada feminista, dándonos cuenta que en esa historia no hay mujeres, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntaremos por qué, y lo que haremos a continuación será crear un poco un abanico de referentes positivos para nosotras dentro de la historia del rap. Veremos cómo se crea un tema de rap de manera así como un poco la teoría, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues lo que normalmente hacemos en los talleres es crear una canción, pero bueno, en este caso lo que vamos a hacer va a ser lemas feministas. Hilekoari buruz hitz egiten dugunean ere, gure gorputzari buruz hitz egitean ere bai, ikusten dugu ere bai osasuna, bai medikuntzatik, eta nola ematen dian beste indarkeria prozesu batzuk gure gorputzetan, ez? Beste indarkeria prozesu batzuk bai ekonomikoak, bai politikoak, eta hori ikustea eta gure gorputzean bertan gu geu jabetzea eta gu geu gure buruak zaintzen ikastea, eta baita ere hortikan egitea resistentzia edo izan daitekela beste modu bat jarrera hori lantzeko. Alde batetik aurreiritzi asko daude desiaren inguruan, gure gizartea pixka bat lotxatia da, desira plazaratzeko, eta saiakera hori da, desira kanporatzea eta hori pixka bat aldarrikatzea bai. Sexualitatean igual kokatuta edo desiren aniztasun horretan kokatuta igual desira aniztasuna, ez? Eta errespetu aldetik, bideratzen dagoen ideia edo ikuspegia edo bizitzeko modu hori. Guri aportatzen diguna da, guk emakumeen borroka hontan ez gure borroka bakarri sentitzea, baizik eta sentitzea neska guztin apoioa, eta azkena denok elkarrekin borroka hortan aurrera segitzea, eta borroka hori munduko emakume eta pertsona guztingan sustatzea, ez? Eta azkenen denak kolektiboki batite badeu, aukera gehiago diteu berdintasun horren aurrean hobetzeko eta bideo honek aurre egiteko. Erakutsi dugu jarrera bat fuerte eta ziur egon bega seguru zezete egun eta holan eta ez gazen ditu bihartzeko eta Emakume aske izateko gorputz libre bilakatu! Ez da programa puntual bat, da urte osorako prozesu bat, eta batez ere egiten duguna da urtean zehar tailerrak antolatu, ikastetxeekin landu. Gauz izaten da ekintza ezberdinak egitea gazteei zuzenduta, baina espazio ezberdinetan eta eragile ezberdinak kontutan hartuta. Ikastetxeak alde batetik, baina gero gaztelekuak edo gazteak dauden tokia bebai, elkarteak ere.
azkenean prozesu luze bat izaten da, ez dakit, reflexioa egiten duten prozesu bat, eta gero horren ostean lortzen da ekintzara pasatzea, lehiaketan sartzen dira, ez dakit, eta beste gauza batzu sortzen ditugu hor denborarekin eta...